Orang katiin gejok atau orang kaya nyai ke panjuri kun anak pateh jenak kalang orang kaya du pengut orang asin politik berah jenak kalang pemimpin ipengut rakyat nyai pegah kebijakan ata kejadian kaluat wate tak pegah nyopukon lagi lum pegah nyopukon mi bek panjang tak ku pegah menang tak ke ate nanti daripada hal lepas tahu munyo agama ka lagi nyo kondisi cupam tuah bek tak harap god anu kita nyo bak god beh munyo lagi nyo kanang gro cupam tuah bek na harap ku god tengah huku cupam tuah munyo hana tamu tim nyo malam nyo lum pakat munyo perle mi mutuah singah materon lusa raya anak beji kebijah PKI beh munyo perle abu mutuah singah materon lusa raya anak be balik iman be dikebah Islam lagi anak niat yang ka kebah jamu nyolong pegah be segala mate katanya wajib pesahih perkara itikut anak pujrah perkara agama anak jadikan muda-mudi Aceh bejut ke benteng bagi agama Islam ahli sunnah wal jamaah bejut muda-mudi Aceh seperti yang gila-gila syariat Rasulullah he mi mutuah bak tak pelahir jih jamun he abu mutuah bak tak minta rezeki tak perayuk jih ternyata wate karayuk jumpa mutuah kon ngon Rasul jut akan tetapi musuh Rasulullah